Reka mbasuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 17 z'ukwa 10 2024. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abapolisi b'u Rwanda 180 bari mu butumwa muri Central Africa bambitswe imidari. Naho hanze y'u Rwanda turakubwira ko mu Burundi umupolisi kazi yari yishwe n'abaturage nyuma yo kurasa akica mugenzi wabo. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko abaturage bo muri Kongo basaba ko amafaranga agabanywa 50% kugira ngo abarimu bongezwe. Tukiri muri iki gihugu turakubwira ko FRDC iri gushaka kugura indege z'intambara mu Buhinde ziganjemo izitwa Tejas MK1. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Abapolisi b'u Rwanda 180 bari mu butumwa muri Central Africa bambitswe imidari. Abapolisi b'u Rwanda 180 bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Central Africa kuwa kabiri tariki ya 15 Ukwakira 2024 bambitswe imidari ishimwe ku kazi bakoze kajyanye n'ubutumwa bw'uwo muryango. Umuhango wo kwambika imidari abo bapolisi bagize itsinda rya rwa FPU 3 bikorera mu mujyi wa Bangasu wayobowe n'umuyobozi w'ishami ry'abapolisi mu gace k'iburasirazuba Madamu Abigail Onayeze. Ni umuhango kandi witabiriwe n'abandi bayobozi bakorera mu burasirazuba bwa Central Africa barimo Guverineri Vigita Bisekoyini, Inosa Mase na Juta na uyobora ingabo muri ako gace. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakomoka mu bindi bihugu. Madamu Onayeze yashimiye abapolisi b'u Rwanda bambitswe imidari ku bunyangamugayo, umuhate na discipline byabaranze mu kazi. Yagize ati amezi 11 mumaze mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye, turabashimira akazi k'indashyikirwa mwakoze mwitanga kugira ngo mubashe guhangana n'imbogamizi mwagiye muhura nazo mu kubungabunga amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Yakomeje agira ati tuzirikana kandi ibikorwa bitandukanye mwakoze bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, birimo gutanga amaraso ku bushake, impano z'ibikoresho byo kwa muganga no kugeza amazi meza ku baturage bakennye. Ibyo byose byuzuzanya kandi bigashimangira inshingano zo kurengera abaturage b'abasivili. Umuyobozi w'itsinda rwa FPU 3 CSP Methode Munyaneza yashimiye ubuyobozi bw'igihugu cya Central Africa n'ubwa MINUSCA, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage bo mu mujyi wa Bangasu ku bufatanye babagaragarije bikabafasha kuzuza inshingano zabo neza. CSP Munyaneza yashimiye kandi abapolisi ayobora ku myitwarire myiza n'umuhate ubaranga mu kazi kuva batangira ubutumwa mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize. U Rwanda rufite amatsinda y'abapolisi mu butumwa bwa Loni mu gihugu cya Central Africa ariyo rwa FP1 na PSU ukorera mu murwa mukuru wa Bangui. Itsinda rya rwa FPU 2 riri ahitwa Kaga Bandolo ndetse na rwa FPU 3 rikorera mu mujyi wa Bangasu. Reka amakuru yacu tuyakomereze hanze tukubwire ko mu Burundi umupolisi kazi yari yishwe n'abaturage nyuma yo kurasa akica mugenzi wabo. Icyaha cyabaye kuri wa gatatu ushize nijoro mu gace ka Gatongati ni muri zone ya Rugari muri komini ntara ya Muyinga. Abaturage bahise bafata umupolisi kazi warashe umuntu baramukubita bikomeye, imbunda ye iribwa. Uyu mupolisi ukorera mu mujyi wa Muyinga azwi cyane ku izina rya Mama wa
leta. Uwishwe n'umugabo ukomoka mu gace ka Gatongati witwa Zambolini uri mu myaka 40 nk'uko abaturage babitangarije SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ati igihe byabaga Zambolini yari afite amajerekani 2 ya lisansi ku igare rye, abapolisi 2 bamutegetse guhagarara ariko yanga kubyubahiriza. Umupolisi kazi yahise amurasa atararenga umutaru apfiraho. Abagabo bari baraho bahise batera uyu mukozi wa polisi y'u Burundi. Amafoto ye yabonywe na SOS Media Burundi amwerekana ameze nabi cyane. Aha yari yakomeretse bikabije mu maso ndetse abo bantu banamwambuye imbunda. Abatangabuhamya baraho bavuga ko umupolisi yaragiye kwicwa iyo hataba bagenzi be batabaye nyuma yuko mugenzi we bari bari kumwe icyo gihe yahunze akajya gusaba ubufasha. Mu majwi yafashwe agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, umupolisi yahamagariye bagenzi be kwica abaturage. Abaturage bavuga ko ubwo bahageraga itsinda ry'abapolisi byarashe amasasu menshi mu kirere. Muri iki gikorwa abagabo benshi baho bivugwa ko bataraye mu ngo zabo kubera guhunga batinya kwihorera kw'abapolisi. Mu ijoro ryo kuri wa gatatu abahagarariye ubuyobozi bw'intara, abapolisi n'ubutasi berekeje Gatongati batangaje ko hatangiye iperereza. Reka amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri RDC tukubwire ko abaturage basaba ko amafaranga agabanywa 50% kugira ngo abarimu bongezwe. Muri Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 15 Ukwakira 2024 societe civile yasabye inteko nshingamategeko kwigabanya ku kigero cya 50% uburyo inzego z'imirimo ya leta zikoresha mu mutungo kugira ngo haboneke amafaranga yo guhemba abarimu bari mu myigaragambyo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara i Goma, iyi societe yagaragaje ko ihangayikishijwe n'ibibazo byatewe no guhagarika amasomo mu ntangiriro z'umwaka w'amashuri wa 2024 na 5 nyuma y'imyigaragambyo y'abarimu mu mashuri ya leta kuva tariki 2 Nzeri 2024. Iyi societe yagaragaje ko ibabajwe n'amakimbirane akomeje kugaragara hagati ya leta na sendika z'abarimu nubwo inama nyinshi zimaze kuba hagamijwe kugera ku mwanzuro. John Banyine umuyobozi w'iyi societe yavuze ko kuva hafi imyaka 20 ishize iyi myigaragambyo ikomeza kuba buri gihe igihe haba hatangiwe umwaka w'amashuri, igira ingaruka ku burezi bw'abanyeshuri bo mu mashuri ya leta. John Banyene asaba ba perezida b'inteko nshingamategeko n'abagize sena kwifashisha ibi biganiro birimo gukorwa bagabanya ku kigero cya 50% amafaranga ajya mu bikorwa by'ubuzima by'inzego za leta, maze bakabonera imishahara abarimu n'abandi bakozi ba leta batitabwaho. Uru rwego rwa societe civile rusaba Minisitiri y'Uburezi guhita yongera ingengo y'imari igenewe uburezi, by'umwihariko bikiyongera kukongera imishahara y'abarimu. Muri iki gihe ubuyobozi bw'intara bwa societe civile burasaba abarimu bari mu myigaragambyo kugaruka byihutirwa bagakomeza kwita ku banyeshuri bagaragaza umutima w'ubutwari nk'uko abasirikare b'abanyekongo babigenza nubwo bafite umushahara muto, ariko bagashyiraho imbere inyungu rusange z'igihugu. Tukiri muri iki gihugu reka tukubwire ko FARDC iri gushaka kugura n'ubundi indege z'intambara ziri mu bwoko n'ubundi bwa Tejas MQ ziri gutumizwa mu Buhinde. Igisirikare cyo mu kirere cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FAC kirashaka cyane kuvugurura indege zacyo, kandi Ubuhinde nibwo buhanzwe amaso mu gushakisha indege za gisirikare ziteye imbere. Muri Kanama intumwa zikomeye zaturutse mu gisirikare cya Kongo FARDC zasuye New Delhi kugira ngo baganire ku bijyanye no kubona indege z'indwanyi za Tejas MQ-1 zishobora gukora ibintu bitandukanye. Uru ruzinduko rugaragaza intambwe igaragara mu bikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusimbuza indege zishaje zakorewe mu Burusiya zirimo na Sukhoi Su-25 Frogfoot. Umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo hamwe n'abandi bashinzwe umutekano bagiranye ibiganiro byinshi n'abahagarariye HAR harimo engineer w'indege uzwi cyane nka Kota Hari Narayana
ibiganiro byibanze ku mikorere ya Tejas MK1 n'ubushobozi bwayo bwo kuba yasimbura by'igihe kirekire indege za Sukhoi 25 FARDC isanganwe. Kugeza ubu FAC ikoresha indege zitandukanye zirimo Sukhoi 25, Migo 23 na kajugujugu za Mi-24. Gukoresha Tejas MK1 byerekana kuzamura cyane ubushobozi, kuzana ikoranabuhanga rigezweho no kongera ubushobozi bw'imirwanire. Izi mpinduka zifatwa nk'ingirakamaro kuri RDC kugira ngo ikomeze kugira igisirikare cyo mu kirere gikomeye kandi kigezweho cyabasha guhangana n'ibibazo by'umutekano w'iki gihe, nk'uko inkuru dukesha urubuga Military Africa ibivuga. Ubuhinde bwashyize ingufu mu kwagura ibikorwa byabwo mu bucuruzi bw'intwaro ku isi bugamije guhangana n'abandi bakomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa mu kwibanda ku isoko rya Afurika. Ubuhinde bwizeye gutanga ibisubizo by'ingirakamaro kandi byizewe by'ubwirinzi ku bihugu bishobora kubona ibikoresho byakorewe mu burengerazuba bihenze cyane. Reka mbashimire mwe mukomeza kubana natwe. Uyu wari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda yo kuri wa 17 Ukwakira 2024. Ngiye yaguteguriye, nitwa Jean Harerimana, nawe ubutaha.